lagip di napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Julie ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay nga ituloy mo abasaan to'y nanumo a surat ko, idanon ko man pa'y tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito'y YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nak ibinglay ti madama apagdaldalanak itidan na ti live-in partner ko. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rudan ti agsalaysan. Agyamanak itiki naman nakaawat mo, Alfred. Ako nanyaman na, Julie. Amo man nga ramidag amin basta parakin ka. Basta tikinaputig mo kanyak. Agyamanak, sapay la kumatadikan to og balbaliw. Saan to apulos, Julie? Ikarik detakin ka. Basta nanusan naklaan nga. Amo man, awan pa'y trabaho. Uwan, awan parikot iti dayta, Alfred. Adamat trabaho. Iso asyak pa'y laang nga rin ti makaamo kadagiti masapsapol ta dito'y apartment. Sana balit ta bumahawak to. Inton addan tumatin panggadak. Wala. Si kantong man amin ti aggastos inton addan trabaho. Ah, ay. Ay, wala. Dahil talaga yan. Anya nga iti plano yung kina Alfred Julie. Plano iti anya, tatang. Dua tawadan nga agdindin na kayaw. Awan pa'y plano yung agkasar. Ha? Ay, kwa tatang, kinapudno na. Saan mi pa'y anapagsaritaan day ta abanag? Hindi, apay ngay. Di yung iba nga aglib-in kayo latan. Aging gabadan kayo iti anak. Kwa tatang. Ibagam kina Alfred, tagkalay sa kayon. Ikakasta, mabindisyonan mo tayo, ti panagdinayo. Bayan nyo ta ibagak to day taken kwa na tatang. Una, rumbag lang nga ibagam day taking kwada. Nasking agkalay sa kayon. Tani, mano atawon mo ting agdindinda kayo. Agkalay sa kayon. Itigasta, agbalin mo tin aligal, ti panagasawa yaw. Wen, at na akong dito, Julie. Amumat nga aging gayta katawan pa'y trabaho san ka di. Pangalak nga itaramatan tangag kalay sa bilang lang. Alfred. Nagadun tinaplaya ka trabaho. Ngamjak pa'y mo't ngarod na awat. Amumot na itasan ka di. Isasapay la ko matamawatan nak, Julie. No siyak la amay sa, maawatan ka. Kinapudno na, awan mat kat parikot iti day ta kanyak. Ta sa anak mat nga agdardaras. Ni tatang laang mat kat timang dagdagulit kanyak. Ay, mawatak mo't yan dita, ma'am. Iso na laing ta talagang awan pa'y aramatan ta. Iso pasensya ka pa'y laing, Julie. Wan, di ka kadiagdanag ta maawatan ka mat. Mababainak tupay ka. Kasi kaamin ang taggasgastos dito'y pagnanaitan ta. Awan rumbang apagbainam, Alfred. Agdandanatan kas agasawa. Iso arubang nalaang ngarod nga agtinulong ta. Ay na, pagyaw mo nak, Julie. Bayam te karigatak tagsapol iti panggadak. Iti kasta, makaurnungak mo tan iti aramatan tangag kalaysa. Kahit kumusta nga iti panagsarita yo iti anak talakay. Ibaganan tupay laing kanaw kina Alfred, ti may papan iti imbaga kapanagkalay sa ada. O anya, mabati kan kanyak, Donato. Hay, Amelia. Uray pa'y mamin anom idaadagdagan, awan latta. Sigurado nga ibagan tumulaang ni Alfred nga awan pa'y urnong na. Ngamen, aging ga ita kaawan pa'y trabaho na. Iso nga ro dadagdagdag ita.
Tapno agsapul mo iti trabaho na. Digit di agbain Nagdakilan akarnay. Ngam isuki din ti papakpakan iti anak ta. Day ta nga rod kag. Angam anya ngay. Ka na in love mo nga rod di anak ta iti dayjay nga Alfred. Ay kat kapilitan ang aganos iti din na dayjay alalaki. Ta isumo nga rod ti pinili na. Uy na. Professional ngagpaisaw nga masadot matay. Bareng ano makabirok tumula ang iti panggedan na. Tapno saan adya anak taki din ti mang bibiyag kingkwana. Baro-baro pa'y masyar ka dito, Dagosme, Manang Marisa. Wan, ading ko. Adda nga min umay ko ibagakan ka. Anya day Manang. Agkasapulan iti kanayunan nga staff ti kumpanya apagtrap-trabahuak. Ang mga nukayat mo ti aga-play chay. Adda nga min doa nag-resign. Kan adda doa nga ag-retire. Ay, wala. Kahit kula unay, Manang. Sige ading ko. Masapa ka nga rod inton bigat amapan ija opisina. Ta isurok no sa dino a department ti pangisabmitam kadagiti requirements. Sige, Manang. Katita pa'y laang. Agyaman akon kan ka. Awan anyaman na ading ko. Basta lalaingam ti sumungpat ha. Tapno awaten da ka adakos. Kan masapa ka. Tadida kayat ti empleyado ang maladladaw. On, Manang. Sa paag to nga rod ti umay. Sige, kita anak to ija opisina, ading ko. Kumusta nga iti inaplayam at trabaho, Alfred? Kaslajak pa'y laang rod mamati an awat bakit. No kasta, adan trabaho? Wan bakit. Addan. Ay na, nagsaya atin no kasta. Maragsakan ang parakan ka, Alfred. Kamordyanan na. Matulungan kamot langin ka nagiti magastos diti balay bakit. San laang nga na ita? Sigurado ang makaurnong tamutten iti aramatin tang agkalaysa. Ba nag-apagyamanak unay, Alfred? Say-saya atom nga ruti ag trabaho, Iti kasta, daras ka ang makaurnong. Un bakit? Talaga say-saya atik tagtrabaho. Iti kasta, may pakita ka dagiti dadakkel mo at talaga adisidido ak amang ikalay sa king ka. Ha? Kinapudno na. At sakit tinakam ko kadagiti dadakkel kin kakapsat mo. Nang runa iti amam. Anya? Ni, taapay mat ngay, Alfred. Kasano? Katagi ba si dandak matlauna yan? Alfred, saan akas na ni tatang? Ang mga no na misinterpret mo lang ang dagiti imbagbaganakan ka. Ay na, di mo isakit ti amam, Julie. Amo, kan marik na nakadinak tayo taparakin ka. Ngumpala makita. Alfred. Itatadan trabaho. At damat din may pagpanakil ko. Saan dakmat siguro na basta tagibas sitan dagiti tatakil mo. Bakit? Imawag ni Manang Marisa. Kasangay gayam ni Sir Ruben intong Sabado. Anya nga tanong agawit ta intong malam ti Biyernes. Ay, katwan Anyan to ngay tigatangan tanga iyawit dalakay. Ay na, uray sa anon, bakit? Birthday nga raw, di sigurado nga ado ti makan ijay. Ngam sa balilat tamot no adda isang pata, lakay. Nakababain mat no awan man laang pulos mat bit-bit taas sumangpot. Sa bagay magkidi Ay, sikalatan bakit? Sa paan tanto lang arudan ti agpalingki inton Sabado. Itikas na, saan tanto ang maidardaras nga agawid? Sa bagay magkidi bakit? Aggrocery tanto matan, tapno adda isang pata nga abasto danan ng ijibalay. Kan mga lata iti cake para iti kaanakam. Sige. Sigat ti makam mo, bakit? Alfred, mangtid ka man pa iti pagpalingkik. Nay, nangipan ang mga iti suldong. Ay na, manumit lang ang iti nasweldo. Amumot ang nagbayadak iti abang. Silaw, danom, binayadak pa iti loan ko. Isong awanin na bati Aginot ka nga mina Yalang importante ti katangam. Saan natila pang aramatam iti kwartam. Mangidulin ka tapno addan to alaam no kasta nga adda ka sa pulam. Imbayad ko nga rod iti abang, kasamatan kadag iti bills na. Kan nagbayadak pa iti internet, iso nga awanin na bati. Manula ang matngay dayjay kumpara iti sweldom. Saktong tagpalingkin ton malam. Sige nga rod, mga lakanto iti prutas kan natin Saan manen apuro karne ti katangam. Mga lakanto meten iti sabon, shampoo kan conditioner.
kape kan asukar pa'y gayam. Wen, ilistam na kiti magatang, tay suntulang ti alaet. Alfred, Hmm, agawid tanto man mat ije balay. apa ya? Kasangay ni tatang, agpartida ka no iti pato kan kalding. Kaano? Into Nuebes, agawid tanto kalpasan ti trabaho na. Sana bale ta agsublita matlaang adagos. Sige. Makitang tuman. Tanay, atun sa amot ti aramidag. Ang mga nag-overtime kami tupa into Nuebes. Tanay, ado ti timteng stock. Kat masapol ang may deliver dagi siya adagos kadagi tinakurter. Sige, sapsapaam to nga rod nga ibaga ha. Tapno amok ti ibaga kadatatang. Wen, nakitak nga rod ti post na. Ay na, til-tila mo't iririls na. Wen, ay nadadaal sa mo't ti panunot na. Salpag titay! Salpag! Ay, makapasuran! Mati-matan ti keyboard ti computer ko. Mangkita ka bang ditay ti baterya? Wen nga rod ngam bilib ka. Adulat tama ti nag-comment iti reels na. Galing ko sa kaya keyboard din. Makapasuran na talaga. Apay manin aya. Anya tinapasamak di ta keyboard ti computer mo, Alfred. Adi man nga ro din. Sa di naman ayang amin tinay kabilang kadagiti baterya tinatanggaw. Dito'y laang mo tinay kabilang. Yung mawag damot yung ditoy. Sige ha. Put din tapay lang ti saritaan ta. Umawagak tumanan inton mawaya anak. Bye. Unay na ya. Mapukaw mo't lang amin nga usar ditoy. Anya aya ti berbero kam. Sa di no tinay kabilang kadagiti baterya ginatangko kunak. Dagitada man ni. Usaram nga min tamatam saan ataniwat mo ti makakaadang agbirok. Ay una yan, Alfred. Dito'y mo't tinangi kabilak. Ngam inyalis mo mo't ngamin. Inton maminsan, di mo ngamin pakibibyangan lagi ti kagawaak. Tapno jak birbirukan no kasta ka sa bulak. Hello, Nanang. Naimbag mata nakaawag ka anak ko. Wen, kumusta kayo matan? Nasaya at kami mulat anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayo mo dita syudad? Okay kami laang mat, Nanang. Halidi mo inton Lunes, apay di kay agawid. Kita to, Nanang. Tani, ado mat ti pakakumikumak ditoy. Ibagam to akin ni Alfred, da agawid kayo mo dito balay anak ko. Sige, Nanang. Ibagak to ken kuha na inton makariing. Nakaturog pa'y ngamin. Sige anak ko, sapay kumata makaawid kay tumay, kailiw kayo ngaminan. Wen, Nanang. Bayan nyo ta ibagak to kin ni Alfred. Barang awan to ti maira na apapanan na kat makaawid kami. Kasano lakay? Agawid taman mat inton Sabado iti balay. Hala? Uy, Alfred. Dengdenggan na ka di. Ha? Apa ya? Agawid tamat iti balay inton Sabado ko na. Ay na, kastos lahang dayta. Sa peawan ko kwarta. Isupay man ti pamasahe kan pagpalingking agawid di balayo. Alfred. Kan may sa, anyapin lang ti awidam. Kat inuras kayo mo't nagtintin next ka nagchat-chat. Ay, unay ka na. Sa bali lat tamat ano agawid mat da tao. Sa nabali ata agsublita mat laang adagos. Masadutak. No kayat mo di agawid ka seksi ka. Anya, ang Alfred. Di nakman disturboy. Kita nga daboy buya. Alfred. Ang gagagluton tanay, mabisina kon. Yulay, apay di tamangan. Ha? Ay, kwa. Ikat manganta. Nakaluto akmatan. Kaya niya pala ang itikukom dita. Ingkagaon at tamangantan. Mabisbisin na tao. Kung dahil tagit na nagsil-silfon, tar aramigan. Wen, mabit lang. Masino kami na ito kachat mo? Ah, ay, kwa.
Adala ang matpagsasaritaan mi iti GC mi nga agkakasinsin. Kanahin mo't langit din, ngay sutar aramidan. Apa hindi kayo mauma acat-acat? Naitan tumat la chismis ti kukwen nyo dita at GC yo. Alfred, Katpog mo ba, saan ka di? na, Dantani, inuras kayo agchat-chat. Nagado ang trabaho dito yung balay. Ngunday taki din da sa sigaswag. Nung naglaba ka naglinis ka, diyan ko man nalpas mo at trabaho. na. Hay, day takot nga rod mare. No ibaga nang agawid kami ijay balay na, agwanak mat adagos. Ngam no siyak timang ibaga nga agawid kami ijay balay, dandani di na kayat. Ay kat talaga aparikot day tamare. Naimbaglaangan ata sa anakas na ni Willie. Mas kayat na paikit di ati agaw-awid ijay lugar mingam ijay lugar da. Ay, kasla isopay kit din ati may sa apaka-stress ah. Adda nga min dagiti gundaway akila at latan adi na kasarsarita. Ajak met ammo ti makagapo. Ne, apay ngay nga taakas na ni Alfred mare. Ajak man ammo mare. Ngum adda malagip ko an naibaga ni iti kanya. Nasakit ka no tinakam na iti pamilya. Iti anya aga po ngay kanumot akas ta mare. Idi damo, saan ngamin akayat datatang ni Alfred para kanya. Sadot ka no ngamin, nang rona idi awan pulos pagbirukan na. Ado mat asa udakan ko na idi. Dandanida kami pa'y kidi pagsinaan ah. Angam itataddan trabaho na, at damutan pride na. Kat, anya ngay ti planom ita mare. Ay, jak nga rod mo mare. Ay ayatek ni Alfred. Ang kasla na labos matan ti kasdi nga aramidan na. Panagrik na kat kasla saan anapatag ti pamilyakan ko na. Panagkunak mare, nasaysaya at siguro no kasaritam ti asawam. Ibagam ken kwa na dagiti madmadlaw mo. Iti kasta, mapagsaritaan nyo iti nasayaat. Ang mga no suspet samla ang maddayta. Wano saan, ang mga no addadaduma aparikot ni Alfred. Kasta nga taayang agpaiso, friend. Dayta ti saan tayo nga amo, friend. Ang kastay nakon, di mo iyalang-alang. Ta ang mga no isuntupay ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan. Iso ano siyak ti sika, kasarita mo ti asawa, mare. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Adtoy manan to'y pagayam yo Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo iti naimbag naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Sapay kuma tadda kayo iti nasaya at akasasaat kabayatan ti ingkay panagdengdengan. Pagyamanan mi manan dagiti likes ken comments yo kastameten kadagiti kablaaw yo. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Intay nga ro dandanggan dagiti agsasarono a drama. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan adayan ti Rosario La Union. Ngem sakbay na, kayat kumanpay nga ibaga nga agmay may salaang to YouTube channel tayo. Daytoy laang Miss F Drama, awanen sa balipay. Pakicheck tayo kung makakabsat no legit matlaang ti intay pagdengdengagan. At damat ngaminan dagiti mangiriri-upload ka dagiti drama tayo. Ket pagyamanan mi dagiti kakabsat anang ibaga may papan iti daytoy abanag. Intay nga rudan soblian ti surat ni pagayam tayo adayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F,
Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan adayan. Naawi sakmat ang nagsurat takayat kumat adanggan tipan nakaidrama to'y kapadasak iti biyag. Katsapay kuma tama pagasatan mat amapili to'y surat ko. Nakurapay lang ti pamilya ang nagtaudak. Malaksid iti dayta, high school laang tinalpas ko. Diyakon nagtuloy ang nag-eskwela, gaputakinay kayat kon tinakitagtagad. Agingga ang nagtrabaho ak iti maysa a panganan iti mismo nga ili ti Rosario. Kat ditoy ang nagamamu kami kani Miguel. 5 abulan met ang nagaram sakbay nga inaklon ko ti ayat na. Agtrab-trabaho daytoy iti maysa a kumpanya ti soft drinks iti mismo matlaeng a lugar mi. Rugyak man ti agsalaysay makatawan ti napalabas manipod nag-live-in kamin kani Miguel. Kastoy man dagiti pasamak. Hoy, Miguel, bumangon ka ditan, aldawan. Anya to orasan na ya? Alas 7 bumangon ka ditan, tadi ka maladaw iti trabaho. Jak sumra kita dayan. Anya, sayang mo't ati maaldawam ita. Sapay nagadun ti absent mo. Anyan tulaangin nga iti masweldom no kastalaan. Masaduta nga ron. Among mata na puyatan anapan na kipirya iti rabi. Amumot nga min nga adda trabahom ita. Ang nagrabrabi kayo kit din iti piryaan. Sana bali tanangabak kami may. Gaputan na nga ba kayon? Di ka mo't agtrabahon, kasta ka di? Masaduta nga ron pa nagtrabaho bakit? Mala. Sumra kakit din iti trabaho. Panawan naklat na dito yan. Ituloy ko pa iti maturog. Apay akas ta tila nga masimmangput, Miguel. Nakamisuhot ka mo. Danda ni saan na may drawing tarupang. Di man katawa na kasta. Tabad tripa kitang haltaw. Naya pa yan. Anya nga minayati nakapadtripam. Nagkadak iti trabaho. Anya? Awan lang nga rudin na sweldo. Inikatakpay. Ay, salbag kini. Daytan ti ibagbagak idikin ka, Miguel. Sinayang mo tinapinta sa trabaho. Adun tumot ngamin ti absent mo, ngam ti pa nagtrabaho. Gusto na. Di na konsermunan. Di mo karkaruan ti mang badtripan niya. Tamangan mo si Kapit ti pagdasalan ti pungtot ko. Di ka di mangyawid iti si daan nyo? Ay, dapay aya na bati, friend. Agdapay, friend. Mangalakan. Iti kasta, uray di kan agluto iton sumangpet ka. Nan, mangalaak man ngagpaiso. Ang mga saan man na nagluto ni Miguel. Sigurado, urayan naman ng ti isang pit ko. Wan rabi imot din. Awanan ti umaimbangan iti kastoy nga oras. Adupay mat tinabate. Iso nga i-take out tandag ito friend. Wala, sayang mo't nga agpaiso, friend. Mapana kon, Miguel. Si kapay laang ti makaambo dito'y balaywan. Mangibati ka man iti kwartak dayan. Pangan anwa mi ti kwarta. Basta mangtid kay ti kwarta. Agad tupay lang sa umdita. Awan pa'y maitid ko tadyak pa'y mo't nagsweldo. Pang-allowance talaang ang tinabati. Aging gainton agsweldoak. Kitkisayang pa lang ati ko nam apang allowance ta. Anya? Ang Miguel, Imposible mga awang kwartam. Di ka kadagim imot. Tasan anong saya ti kasta ugali. awan nga rod. Talagang apaghusto lang nga allowance ta iti makalawas tiggam ko. Oho, diyan mamati. Ala, ikan na din. Di nak imutan. Tama nga numakabil ka. Miguel! Alala, itid mo kidin ti dawdawatag. Anta ka din sangput mo masinada yan. Baglang kumapulutan may katagit di barkadak. Awan. Naibus nga mintila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Anya? Kasano kami nga rudmutan katagit di barkadak na kumpulutan na eh. Unay kamutan, Miguel. Imbis nga agsapol ka kumamot iti panggadam. Tapno matulungan nak. Saan? Tadagitakit din babarkadam ti pangpangrunam. At tay
Takamarin ako nakadayan. Di na ko mandaran ng kasta. Narigat nga rin tagsapol iti trabaho ito. Ay nalakalaang ti agsapol. No talaga nga interesado ka, Mikel. Taytan tumot nga min agin inumlatan iti arak ter aramidam. Tunggal sumangputak na barbartek ka. Ay, huna yun aya. Astan, pumalnakan ito. Amok ter aramida. Eso, di nakpagpagana. Amangan, makabil ka ba eh? Miss, manuha namin tibayada. Miss, Anya day chay, Manong. ay sus. Nagsakit iti ibang panunuto ma. Manuha namin tibayada, kuna kading. Nakatata yung tubot ngamin tinakaiturungan ti matang mo. Di ka kaniyag darag. Ay-ayatin na ka day jay. 370 amin ti bayadam, Manong. Okay. At itibayad ko, ha? Ayun nga yan. Mapaling ka di amamon, ti matay tayo nagan mo, haling ko. Siyak ni Dayan, Manong. Siyak mo ti Patrick. Di mo ka di una itiag pampanunod, haling ko. Makadadahil nga min kano iti salon at di ka na kayo na panagpampanunod. Ato iti suklim, Manong. Ha? Saanin? Kukuha mong ti sukli, ading. Anya? Kukuha mong ti sukli, kunak. Ay, saan Manong? Basit laang ti binayadam. Kat sa nga ribot inted mo, nakababain mo ta? Okay lang, ading ko. Tinapatid. Nakatulong nga. Anya? Sige ha. Enton maminsan tumanay. Nice meeting you, Dayan. Nagatumad ka yan ti kwartam, Dayan. Talaga nga imutan na ka. Pangaasim, di mo alaan day ta akwarta, Miguel. Igatang ko day ta kadagiti masapsapol dito'y balay. Oray saan ka na gumatang iti masapsabol ta? Tinapatag. At igatang ko itinumag. Anya? Ang kiyaman ka ginti ha. Tasan ka kinabil ka po iti panagulpod mo kanya. Anya ka mutin, Miguel? Awan ka din tinasaya at nga ramidam, ha? Talaga ka di aday talaangan agin inom iti arak ti into naram? Awan ka din pa nagbalbaliw mo? Tumal na ka man, Dayan. Di na ko manan sermonan kasta. Umangan mo tiyak makapagtapal kat makabil ka na eh. Hi, Dayan. Hello, Manong. Umunig kayo, Imbag man ta nakadagas ka manen? Indanon ko talaga tibisin ko dito eh. Tapos makita ka lang nga ko. Anya? Kumusta ka? Okay lang, Manong. Okay lang ko nan. Ang makita ka dagiti matamti kinalitay mo. Anya? Saan ka laing gaya mabulero, Manong? Mamadto ka pa'y. Ang wala ang muda dyan, ko. Tapno umisam ka. Kat agparang man ti may sana pintas sa kalit mo. Talaga asi ka, Manong Patrick. Anya kit diti order mo, iti kasta may sagana kon. May saman apulpog. Kan may sa pinakbet ating. Okay. Mabit lang nga rod, Manong. Mabaling ka rin awisan ka mapanagpasya rin ito madamdama. Kasano ko maamapantag pa siya kat adapay mo trabaho, Manong. Ay kat urahin ka. Aging kamalpas ti trabaho. Anya? Di kat mataktak kamutan iti trabaho, Manong. Okay lang. Basta sika. Okay. Sikat makaam mo, Manong Patrick. Panagkunak, agayat kun kaday dya a Patrick, friend. Anya? Talaga si Kanoy Mia. Tila madmadlaw mo. Ay sus, pudno ti ibagbagak, friend. Uray kitaam, agaram to ken ka ni Manong Patrick. Anya? Sorry na lang. Ngamin, adamot ng migilito ni Dayan.
Ang nasyak ti Arman na. Sungbatak adagos, friend. Nga oray, inauna, ngam itisika, friend. No siyak, awan parikot iti tawen. Tinapatag, agin inayat kayo. Kan maysa, madlaw anasingpet. Saan lang nga dayta? Kasla nagagatpay. Kan uray no lumakayan, adamat itsura na anya. Bayam, taibagak to kenkwana, asika ti Arman na, friend. Anya? Uy, joke lang. Sigamat. Di mo amo ti maangaw, friend. Kasano, kasla seryoso kamot iti ibagbagam. Ah? Sigamat. Kasla di ka pailaang nairuam kanyak. Ang puwera angaw. Talaga na taermet kat na dya Patrick. Saan ka di? Owen, saan ang mailibak dayta? Nagugwapo ka nung ngamin kat dagiti taga-benggit. Igurot ngamin ni Manong Patrick. Agdil-deliver ka nung itinatang ije ordaneta. Oh, di ba? Driver, sweet lover. May boyfriend ka na, may kuya na, may tatay ka pa. Ano niya? Gusto gati ko nakakasapulam ti kasarsarita dayan. Manong Patrick, Yaklaim pagaro. Akas tagayam der aramidan ti karelasyon mo ka. diyan mo, Manong. Kila at matlatan na nagbaliw ni Miguel. San mo ta sigura kas jay? Manotoon niyo matan ngay. Nag-live-in. Nasurok mo ta na may sa atawan, Manong. Nabiit kayo pa'y gayam no kasta. Pasensya kan No si kaamot ti pangibagbaga kadagitoy, Manong Patrick. Awan na nyaman na dayan. Hustong giti tama iruwar mo ti sakit a marikrignam. Narigat ngamin na impenem ti sakit ti tabarukong mo. Si ka ngay, Manong Patrick. Sa dino mo ti ayan ti pamilyam. Baruak pa'y lang ating ko. At dapat iti nagbali na live-in partner ko. Yung pinanawan na. Kaputa, nakapiro kiti baknang. Siga, di na kano kaya tigas kanya kamanaron lang. At manipon nagsina kami. Diyak magtanagayat pa iti sa bani. Isungaging kay tangit, baruak pa. Kasta gayam, Manong. Buwan aling. Among gali, manipod nakita ka, kan namamo ka. Kat nakalaglagan mo't tantiri kanakan ka. Ha? Diyak mo siguro pakabasulan no ibagag nga ayayatin ka, dayan. Anya? Pasensya ka na noon ay bagak tigas to'y. Diyak ngamin ang malapdan tiriginak. Kan may isa, isunod tipod no marikrik na. Agayata ka talaga kin kadayan. Manong Patrick. Awan mo't kitipanggap ko ang mga gawin ka kini Miguel. Tinapateng, na ibagak tipod no marikrik na kin ka. Ang pingita ka lang sumang paten. Rabi na! Kuha ngamin, Miguel. Timulong akpay ngamin na naglinis di pwesto. Sigurado ka? Ha? Hindi na kululburan eh. Mamaklang ang gululbod ka. Makabil ka na talaga. Awan mo't panggapwak nga agulbon no bilang. Sika ngay, kita man tay tsuram. Ay, apo. Nabarbartek ka manon, Miguel. Ha? Kanya kumain nung parte ka. Ano problema? Ha? Ay, unay ka matan, Miguel. Tabis-bisinak. Anta ka din nyawid mo, masida. Awan, naibus tila ko mi. Iso nga awan inyawid ko. Basta. Awan na ima sa sidantay ta. Awan na, tawan nga rod na yawid ko. Mangkita kan, iti mabalin mo nga iluto dita. Niya? Numabisin ka, adamot dagiti dilata dita ang mabalin mo nga iluto. Timun urayan asyak pailaeng ti agluto iti kanam. Nabambanugak, kaya't kumutan ti agina na. Sikat-ikat ko ang luto di kanak dayan.
Manipod ita. Di mo namnamaan nga ilutuan ka pa'y. Nalawag mo't siguro tinangig mo, Miguel. Ikanak lang arudan iti gatang ko iti na masasidag. No dumawat ka, kasla da impadulin mo kanyak. Na, nagato pelasaw. Mangdagagit din. Awan maitid ko, taawan mo't kwartak. Imot. Imot ni imot. Basta awan maitid ko, taawan mo't at talaga ti kwartak. Makauma ti kasta nga ugalim. Dita ka man lang eh. Oy! Yan! Di na palawan dito! Exobliga dito! Nalabas matan ti panagsasao ni Miguel ken kadayan. Mangmangeg me ti panang bugbog kaw na ken ka. Uwan nga rod, Auntie Josefa. Nakababain pa'y kitin ka na kayo. Imbag man tamaan ano samtikas ka ni Miguel. Awan lang arudan trabaho na. Naglaing pa'y nga uminom iti arak. Auntie, Diyak ko makayat ti makibiyang. Ang makitkitak met nga mintirigat mo a makidandan na kenkwana. kinapod nun, Auntie. Maumuma akmatan ni tikas chay nga ugali na. Ay wala. Asino nga'y matitao asaan amauma iti kasta nga ugali. Naanos kakit dia, tasaan mo pa'y laang nga pinanawan. No siyak laang ti kasta ti kadandanana. Ay sos, nabayagan a pinanawa. Ay na, agpanunot kan balasang ko. Sayang ti kinapintas mo. Panawam kit din dayjay a Miguel, barang iso ti pagnakman na. Konsumisyon tumatlaang ti ipapaay na kin kadadya lalaki. Sinaamkit din, tamakita man ti karkarit na. Agyaman na. Tapinatgam tigid daw kung agpasyar taman ni Dayan. Kunaklaki din no di kan maawis. Awan mo ti madi araswan. Tapno jakpat gantikid daw mo, Manong Patrick. Pasensya ka na. Mo ibagak manin dahi tigin ka. Diyan kami makaturturaw. Gapoy ti kapapanunot ko kin ka. Ha? Dayan. Agayat ako na kin ka. Manong Patrick. No aklulan na. Iawid ka ni dyan lugar me. Katagkalay sa atan. Ikarit. Di kan to agriga titidanak. Siyak ti manggat para iti buklan tanto pamilya. Manong Patrick. Diyak matilas tong. Ngam adan bukod ko abalay. Adan batin urnong ko. Iso anak kasagana ako na mga asawa. Di kan to paldahangan, Dayan. Ikarik daytaken ka. Amay nga adaywan gintal talikodan na kutlatan, Dayan. Masudog ka dito eh. Sanguwan na. Nabartek ka, Miguel. Maturugtan. Sa anak anabartek. Nakainom ang labasit. Nabambanugak. Maturugtan. Dinak arakupon, Miguel. Nagpudot. Ibatanak. Nabanugak ka nagapoy ti trabaho. Uy. Hindi na man paidaman. Hakas to din. Magkabil ka na eh. Di ka di makaaw-awat, Miguel. Nabambanugak ko naklang aroden. Mailiwak nga ron man. Isang umay ka man. Di mo man ipapilit ikayat mo! Anay ko! Abay, nagkabil ka ba eh! Ayop ka. Agin, di ka may lang. Amok to malangag kay kayat mo. Pakip. May lang mo. Pweh! Hapi nga di ka nagluto ti pamigatam ta. Agluto ka mo tin ah. Anya? Apay, di ka mamigata ya. Sakbay mapan kang trabaho. Mga anak to ni Jeff Pwesto. Kaya, kasanok nga rodin nga. Ay kat, adan tumot ken kan ah. Agluto kan iti kanam. San ka mo tin nga ubing amasapol nga ilutuan? Ay. Saya atam man ti sumumbat. Ang mga nunjak makapagtipal ka, makahabil ka manan eh. Sige, kabilan nak, Miguel.
Kabilan tagsinatan. Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo, Miguel. Talaga apanawan kan no kabilan nakpay maminsan. Nakarit ka na. Abay, sino ti karakarit mo, ha? At dalalakim kasta ka di. Awan! Nga maumuma akon iti danam. Na uma akon iti kasta nga ugalim, Miguel. Anya? Awan lang nga rudin panggadam. Naglaing kapay nga uminom kan dumawat iti kwarta kanyak. Igat-gatang mula ang iti arak ti pagbambanugak a kwarta. Pasig atuo kan konsumisyon ti inpalak ammo kanyak manipod nagdanata. Dayan. Imbag pay dagiti babarkadam. Tamaigatangam iti naiimas a pulutanen da. Ngem siyak ngay. Dinakpay mailutuan iti uray dilatalaan ko ma. Nabayagan nga agan ano sakit iti danam. Siyak ti agluto iti kanam. Siyak ti aglaba ka dagiti murang mo. Siyak amin ti mangyawat iti kasapulam. Maka ka. Kinapod no na. Nabayagan akayat ko ti makisinakin ka. Ngamin, awanan ti ayat ang mariknakin ka. Pamarang lagayam amin ngayong pagpakitam iti kanyak. Kunak no nasingpat ka. Iso ngay manugot ka makidanagan ka. Ngam gapo ka dagiti nararamid mo. Namimpinsan matan na napukaw ti panagayat kuken ka. Ne, anya ti kaya sa wanda ito dayan. Apay na kita nagdatakal abag ngawit mo. Pumanaw akon, Miguel. Anya? Saan dayan? Di mo kumamataramidan ti kastoy kanyak. Pangasim, pagsaritaan ta kumapit na ito eh. Awanan ti rumbang nga pagsaritaan tapay, Miguel. Pasensya kan. Ngam waswasan tan ti anyaman a relasyon iti nagbaitan ta. Sorry dayan. Amumat ngay atin ka unay-una eh. Ubaw day ta panagayat, Miguel. Tsak pulos na rik na day ta. Ayat-ayat nga ibagbagam. Ikarik, nagpalpaliw akon. Basta di kan pumanaw. Tumpalan, kan aramida kami na kayat mo dayan. Naladawon ti amin. Nakapangedeng akon. Makisina akon ken ka. Dayan, agsapol ako niti trabaho. Nakasagana kag balbaliw para kin ka. Basta di naklagit ti panawan. Pangasim dayan, ikanak pa'y kumay tigundawi ng agbalbaliw. Namin adun nga imbagam day ta kanyak. Ngam ti mumat maramid. Adayon na patpatig dagiti babarkadam ngam iti siyak. Iso pasensya ka na talaga. Ngam saan kan nga ay ayatan, Miguel. Ay na, kastam kadilatan, Miguel. Day talaagan arak ti sangsangwam. Awarin, Auntie Josefa. Pinanawan akon na dayan. Ay katrumbang nalaang mat ka tinaramid na. Ngamin, saan mat anasaya ati aramidam kan kwa na. Auntie, No kumata nagsingsingpet ka ini, saan nakakumamat a pinanawan ni Dayan? nagbasol ko ti amin, Auntie. Naman, basol ko. No, abay pinanawan nak ni dayan. Itak lang, anamiris, nagitipid doon. Inaramid ko. Nakaamiris kan ko na. Angam agin inom ka matlat na. Amumat aday tati saan akayat ni Dayan. Nabartag ka lang arudan nga agawid. Pagsasawang pa'y ti agkakasakit. Anya ngay ita. Pinanawan na kalakat nga rudan. Auntie, Uray asino mat a babae. No kanayon mo abugkawan. Masaktan matirik nana. Nagruna kat isumat piman ti agtrab-trabaho para kada kayo. Uray kunam anak ka amiris kan. Naladawan ti amin. Pinanawan na kan ni Dayan Barok.
Kagayam tirik na ti maikalay sa. Awan umasping iti kinaragsak na. Huwag nga ron. Agpatata na ragsak na yan. Kat ulitag manan ha. Ulitag manan nga ibaga. Adi kan to pulos paldaangan. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga yatek. Akinggat mauli nga angas ko. Kasta akmat ken ka, Patrick. Kitagiam anak manen. Nagsaya at ka tao. Si kagayam ti pakarik na ak iti pudpud no ngayat, Patrick. Nakurapayak lang. Gamikarit. At di kan to agrigat iti danak. Ayaten, kan ipatag ka, iti nalablabas pa ng panagayat ko iti bagi. Kastameten, kadag iti agbalintongan nakta, dayan. Ita Miss F, dua atawan mimatan nga agdandan na kani Patrick. Kat kaasi ti Apo, tinungpal na mat amin dagiti Karina kanyak. Nagagat, nasingpet kan responsable nga asawa kan ama ni Patrick. Banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Gapu ta inik kanak iti tao amangayat ken mangipateg kanyak iti napudno, iti likudan tinaglabasak iti den natiin mo na anakidan naak. Agnanaad kami ita ditoy Benguet ket addameten maysa nga anak mi. Damag ko nga addamet kanon kadandan na ni Miguel. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Dayan. Ken ka pagayam, Dayan. Itinagan ni Ayat awan baknang awan marigrigat. Itinagan ni Ayat awan ubing, awan bakit, awan lakay wenno nataangan. Tinapatag ket agin innayat ken agpinpinatag kayo. Masaktan tayo man, dumteng tulat ta tinapudno ngayat ang mga klolo kada tayo ket agbyag tayo anatal na. Alakastan pagayam dayan ket pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo awini ti Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kiddawak ngailingad na kumalatan itinagan awini. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsak ang makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan, bakit? Adday ta ka manen ako naklakay. Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Di ka kadi agdanag, taka na yun nagtumot ti umawag kada kayo. Aramidek daytoy, saan laang apara iti bagik. No di kat para mo't laang iti pamilya tayo. Kaya't kumot ang maikan iti napinta sa masakbayan dagiti anak ta. Wala. Wala. Nangabak kan bakit? Agan anad ka nga ro di jay, wan. No di mo ka bagalan ti trabaho jay. Agawid ka laangan. Nay, anya, jak pa'y lang nakapampanaw ng pag-awidan na kon. Ayunay kalakit din aya, Darwin. Pampanunutak pa lang ti papanaw mo. Kailiw ka na takos, Ay, bakit? sus, mangrugi ka man ako na akong Darwin, ah. Iso nga awan aasensuan ti biyag tayo, gapo iti kasta nga ugalim. Ha? Ne, ay tikat mo asawan bakit? Kasano? Kat kontentukan kadag iti simple laang abanag. Kaya't ko asawan, iti kastoy nga estado ti panagbiag tayo. Nga oray mabalin tayo kumamot ti umasenso. No talaga nga agsalukag ta. Winnie. Husto saan ka di? Dumaktak kailan dagiti anak ta, Darwin.
Dumakdakkel meten ti gastos dito'y balay. Kasta meten ti panagadalda. Isu arumbang laeng nga rod, nga agdoble kayod ta, iti kasta, mapaadal ta dagiti duangan nakta. Hello, Darwin. Apay nga italaang asong batam ti awag ko. Katno itayak pa'y nga mauawag ken ka. Pasensya kan bakit? Diyak ngamin nang nagtiawag mo itay. Kalkalpas ko lang nga pinakan nagititarakan tayo, baboy. Kat, kumusta mo nga dagiti tarakan tayo, baboy? Dalakil dan abakit. Mabalindan amay lang ko. Ay, nasayaat mo't ano kasta. Ang, san mo pa'y nga ilaklako padakilempay. E di kasta, dakdakil tumot ti mapaglakwan. Wan bakit? Sika nga kumusta ka mo titan? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaang mat. Dagiti ubing ngay, kumusta da matan? Awan ti rumbaga pagdanagam katapuada bakit? At daday tinasaya ta kasasaan. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Aywan gayam, agbakasyonak iti mabiit. Ibagam ka dagiti duangan nakta, tasabteng dakto, ijay airport. Ay katuan bakit? Sabatin da kanto. Unlakay, bangar kilakan taw iti van, ta iso ti usarin yo amang sukon kanyak tanay. Ado ti awit ko nga agawid. Ada ka magayam dito'y balay, anak kaw. Wala lang. Imaya, taumay ko ibilin dagiti dingwen me. Nay, anya ti kayat mo asawan, Darwin. Agpamanila kami nga minindon bigat na nang. Sukunin mi ni Winnie. Lukas ta, aga-awidan ti asawam, anak kaw. Wala lang. Iso ata kayo pailayan kung matimapanmangpakan ka dagiti dingwen di balay Ay, kauwan na. Awan parikot iti dayta, anak kaw. Naimbag man ta agawidan ni Winay. Wala lang. Imbang nga ron ta, pinalubusan ka no ti amo ng agbakasyon. Lukas ta, agsublima laang. Isumati ko na nanang. Agbakasyon ka no laang iti may sa bulan. Kalpasan na, agsuplin tumadlaang. Sayang ka no ngamin ti trabaho na ijay. Lasingpet ka no ngamin dagiti amo na. Kansan lang nga dayta. Dakkel da pa nga agpasweldo. Kailiw da ka una yun, nanang. Ay na, anak ko ayak. Kailiw kayo mo't una yun. Kumusta kan ba kayo? Ay na, at dati mindas ka. Si Mixi ka pa yan. Anya ka mo't Darwin? Di ka mo't lang nagbado ni tinasayaan? Ni, anya ti madi iti bado ni tatang. Kat mayat mo't, nanang. Anya mayat? Padlaw mo mula una yun na marigrigat ka iti kasta alangam. Anya? Nagpantalon kan nagsapatos ka kumamot sana kasta naka-short pant kan nakachinelas ka laeng. Sana bali ata napintas mo ti short pan ni tatang, nanang. Kan maysa, kabarbaro mo ti chinelas na. When nga ron nagpintas to ba ito shorts ko para 6 packet ko naman. Nalalala, sumrek kayo ni Tilugan. Tamang i-take out taklangan iti kanan tayo. Nakababa inti mapan mang restaurant iti kasta alangam. Dahito iti pasarabok kada kayo, nanang. Sabon, shampoo, lotion, pabanglo, kan may sa abistida. Ay na, agyaman ako inibalasang kaw. Awanan yaman na, nanang. Uray didak kayat ide nga agbalin ang manugang yaw ay kat ikan kayo latamot at ti pasarabo yaw. Ha, Dahito mo ti para kan ni tatang, nanang. May sa pantalon, kan may sa akalugong. Da kayon ton ate makaam mo amang tadkin kwa na. ay uwain balasang kaw. Kat agyaman akmanan na. Ibagayon tumutin kada melode, kan Gerald. Ta isudan tuti umay mangala kadagiti pasarabok kada kwada. Tadikat isupay nga awitin nyo. Ay uwain balasang kaw. Ibagak to kadakwada inton makaawidak.
Dahito mo ti pasarabok ken ka, lakay. Pantalon, jacket, kanda dumapay. Dahita, branded amin da kita. Sige, idulin ko na kita bakit. Anya nga idulin na sasawam mo, Darwin. Ha? Ginatang ko da kita, tapno saram. Saan kat atapno idulin mo? Pangusarap nga ikat talon, balay lang matayan ko. Ay kausaram mapan ka makimisa? Adubay mo dagiti batok ija parador bakit. Ay na, daanon da gijay lakay. Anya ka mo din? Di mo pa'y amumot yung forma? Kasi ta, kita man tabado. Adda pa'y pisang na. Kasla punasin. Ngam di mo pa'y laibuleng mo. Sayang mo bakit. Napintas nga mintitela na. Iso kay ket ko nga isuot. Ay, apoya. Nakabadbadoy ka nga agporma. Kita man. Kasla kalaklakayanan ni tidaytang itsuram. Ha? Ha? Ang mga nuhagkuyog ta katibagada nga anak-nak. Tane, nakabadbadoy ka mo't nga agkaw-kawes. O, panglalakay dagiti kawes mo. Idinto ta aduma tinapipinta sa badom kuma. Ay, unay kan aya. Ammom lakay, ada nadlaw ko kaniwi ni amanugang ta. Anya tayo tabakag. Padipod na gabron, tagbaliw mutan ti ugali na. Le, pag kunaamag. Kasla in mistrikto kan limastog. Ay, akaran siguro na iti ugali dagiti amo na nga insik. Bakit? Ha? Di mo't iso. Di ka na yung istoryahan ti anak ta. Tunggal umay dito'y balay. Nalabas ka no? Di kina-stricto dagiti amo ni Winnie iya abroad. Ay, sapay ko ba takas tala ang nagpaisulakay. Panagriknak ngamin kat limastog at talaga dyan manugang ta. Ay na, pasensyam ka nila ta ni Winnie. Bakit? Apay, di ka pa ilang nairuam ay. Kat talaga matakas dyan di pa nagsasauna. Hanggang kitday, nasingput mo't yung manugang ta. Into no may alawas gaya man ti kasangay ni Jillian lakay. Huwag nga ron bakit? Anya nga iti plano. Pampanunutik nga rod no anya ti kasayaatan nga aramidak. Oray, mapantayon tulangan mga restaurant Ay, sana mabalin Agpasken tayo dito'y balay lakay. Anya, abang ano magastusan ka bakit? Ay, anya kumangay. Adamat kwartak. Ken may sa, adumot titarakan tayo ababoy. O, manglitsyon tayo to na. Masapon nga yung grande ti sagana ti anak talakay. Ha? Pakitaan tayo man, dagiti kaaruba tayo, nanguy uyaw idi kada tayo. Mala, mangan kayo laan kakabsat Ado ti makan. Ado ti sagana me. Ay lakay. Iruwar yuman pa tay may sa litsyon. Tama raman ang damat. Well, mabit lang. Ala, di kay agbabain kakabsat. Mangan kayo laang amangan. Ado ti makan ko nakmanan. Dahil ko yung dilitsyon bakit? Malala, idisuyulatan di talamisaan lakay. Ala kakabsat, mga lalatan ti kayat na mga lawan. Ay, na Darwin. Anya mo tantikas na ngay tsuraam. Ingka mamut at sukat. Ay, apo, manalon ka lang agpaiso. Yung talaga mo naman nalo na bakit? Ingka man nagsukat. Isuot mo, tiginatang ko a pantalon kung t-shirt mo. Ag sapatos ka mutlaangan. Anya, bakit? Agdaak lang mo dito'y balay. Ito nagpulot. Pag sapatosin na kit Ay, basta. Ingkag sukat. Nagalas tay tsuraam. Nakapurma ak nga sawam. Angam sika ay naapo. Pisang-pisang matabadom. Kita ang mantabuog mo. Ay naapo, nakarugrugit lang nga roden. Nakusukusupay. Ay nam. Sabali ti payud mo. Agdigos ka mo unay ka mo Ay, natural ata siya nga ron tikok. Bakit? Hey, basta. Ingkag sukatan. Darasam. Mangibabain ka.
Kaano nga, di pa nagsubli mi dyan abroad, ating ko. Inton umay alawasan, Manong Juni. Wah, medyo nabayag matibakasyon mo ah. Apa gusto mo't laeng, Manong? Naimbag ka pa eh. Tagasubli ka man di dyan abroad. Ay, yun Manong. Mayat ijay, dakdakkel ti sweldo. Sana kas dito'y ayan tayo Sangkasapol, sangkasakmol ako nada. Husto ka, ating ko. Nagrigat kag peso ti kwarta di tayan tayo. Plano nga ron ngayon ako tilugan ko. Tagasapulak ti kwarta. Ay, ne, manumot ngay ko mati pangila ko mitilugan mo, Manong. Nalakalaeng, Winnie. Huwag no kahit mo agatangan. Ano mas siguro ti urno mo? Ta nabayag ka magtirigya abroad. Ay, kadamo, Manong. Mano aya, ta uray hulugak. Bayadam ti kagudwa. Tauray hulugam ti kagudwa, ading ko. Ay, sige. Mabalin mo at Manong. Kinapudno na, nabayagan akayat ko ti gumatang iti kutsay. Naimbaglaang mo't paglugluganan mi no adda papapanan mi. Nang runa dagiti anak ko. Kasano? Alam nga rudan ti ko check. Una, Manong Jun Nulakit de, ta umanugot ka. Hulugak iti binulan. O di alakon. Gatangam ti kutsi da manong Juni ko nang bakit? Wala kay. Imbaglaang nga usarin nyo inton agsubli akon iji abroad. Ay na, saan eh? Pangusaran mi nga itilugan, kadyak mo't amutag maneho. O di sursurwam Ada nga rod igatang tayo, o di gatangan tayo, ti kotse da Manong Juni. Urnong ang kit ti kwartam, tapagadal to dagit anak tabakit. Masukatan to Taag subli akmot laang iji abroad. Makaurnong tanto mo laang nga dagos lakay. Saan ang tilugan bakit? Dagala ang tikatangan, nasasayat pa eh. Sumarunon to ti daga. Unaan tapay tilugan lakay. Ang jakmat nga amutag maneho. Di ka maistak lang di talugan, mukatangan. Sayang ba't Ne, suruam nga rod ti ag-drive kunak. Agpasuro ka kin ni insan mo arinato. Wano kan ni pari densyong. Kalpasan na, isurum tumutten ni Jomar. Kaya't ko nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo. Nga adamutten ikarit tayo. No ide, kat nakurapay tayo, itasaanen. Darwin, ada ibagbaga ni Insan Carol adaga nga ilaklako na. Ingkanto man kitaan, Wine. Tano mayat, nalinis ti papel na, hulugan ta. At no di pala nabayadan tilugan. Itang pangalang ama rin itidaga ahulugam. Kung may sa, at dapat agit appliances ahulugan tabakay. Ay na, di ka din kontra lakay. Ar-aramidot da ito, tapno makaurnong tayo iti sanikwa tayo. Kaya't ko nga main nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo. Akabailan tayo iti bumaknang. Ang madanagan bakit? Sa payagin rule ni Nicoleo dagiti duang anak ta. Ay na, sana parikot dayta, Darwin. Mairemedyo ti kwarta. Ay basta, hulugan ta dayjay adaga. Ta sayang met no gatangan ti sabali. Ang umuwi ni. Siya ti agsapsapol iti kwarta lakay. Isu addi naktub ngaran. No anya tin bagak, isu ti matungpal. Naawatam, Darwin. Pudno ka di timbaga ni Jomar, anak ka. Ganyan anak. Agsardeng da ka nga agadal, taon una inyo pa'y abayadan tidaga aginatang yu ni Carol. Kas nagpaisulti ko na ni Winnie na. Ang jak ipalubos nga agsardeng agadal lagi anak mi. Anya gay ti aramidem anak ko. Umutang ka ba? Kasta ka di? Adamo dagiti mula ka natin. Ikararag ko. Asapay ko matamat tiyampa ak mo tinangina presyo. Iti kasta, agda ilakok. Kat agda pag-enroll da Jomar ken Jillian nanang. No apay met ngamen nga ununaan ti asawam dagiti sa nikwayo. Imbes ati panagadal kumapay dagiti anak yaw. Ay, diyak manam mo kinuwi ni nana. Di mo't agpaabak.
Nonya ti kayat na, isulatan. Sinalbag. Anya mo din ti kastoy. Nagsasaruno mo laki din ti panakaabak ko. Ay, apo, kasano nga tala ito yan. Sapay na yutang kong ti 2 bulan na sweldo. Ay, tinasayahat. Awagak ti may sagayam ko. Umutang akpay laang iti kwarta na. Barang makasubuta. Nas ka na mabawik tinaabak kanyak. Sa anak a pumanaw dito aging gaadyak mangabak. Ay, awan nga rod kwartak! Awan! Apay, narigat ka ding awatan day tadarwen! Kasano nga rudan ngay bakit? Subyenda ka nun nagita appliances no di kagbayan itapulan. Ay! Bayang! Taipadas ko nga idiskitanan. Makisarita ka, tamang tedapay iti sumagmamano alawas, apawayway. Tapno makadiskitarak. Nayutang ko nga minti 2 bulan na sweldok. Jakmut namnamaan ang maabakak iti kasino. Dahil ang tibagbaki di balaang keng kabakit. Anya nga ita, impasubo na kan di pa nagsugsugal mo. Ay, dinaksir muna, takwartak mo't day jay. Uy na Ila ko mong tilugan. Taiso ti pagbayad mo. Di mo ibarbargin ha. Ipanginang basit. Tapno adamot ganan siyam nga uray basit laang. Pakawanan naklakay. Di ka kami niti sugali di abroad. Pinagawit dagdag iti amok. Gaputa pinagkaykaysaan dagdag iti nakautang akijay. dahil hindi ka nakin ko nga ibagay ligin ka. Pagawanan nagkumalagay. Inunon naktibisyo kan pa nagpalangguad ko. Ngam ti masagbayan na kita andak ta. Nagbali na kabarayo, boy. Ijak matan pinampanono ti masagbayan ti pamilya ta. Mala, ustunan bakit? Nya nga ron kita daditan. Nalpasin. Napasama ka. Agnakam gamot siguro. Kapit tila ita napasama ka. Anong san tayo manan Timangrugi manan. Bakit? Ay nagyaman ako na ilakay. Naimbaglahangan. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Pagbababawi ako na'y dagiti bidto na naramid ko lakay. Wen Miss F, naadikak iti sugal iti abroad. Nailumlumak iti utang, isuan na pukaw kumatlaang amin, dagiti kunak nga ipundar ko kuma asanikwami. Pinaawid nak ti amok, isuan nagawidak nga awan pulos kwartak. Ngam uray no kasta, dakkelat ta ti panagyaman ko, gaputa dinak linaksid ti asawa, kastameten kadagiti anak ko. Pinakawandak ket nang rugi kami manen. Ita, dandanin agturpos iti kolehyo ti inauna nga anak mi. At dametan iti may 3 atukad ti kolehyo ti may 2. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibatiak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam Winnie. Kunada at ibiyag kat kaslapilid nga agtultulid. Numaminsan adda iti baba. Numaminsan met adda iti ngato. Kasta ti kayarigan ti biyag tayo dito'y lubong. Iso aditay nga rod ko maipalangguad dagiti bindisyon a maaawat tayo taditay ammo no pagpatinggaan ti kinapintas ti biyag tayo. Agtalinaed tayo latta kumaan napakumbaba. Ngamin, ditay ammo ti mapasama kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Alakastan pagayam Winnie, ket pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
Isurat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Amaylin, Manipod, probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan Amaylin. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko ajak tupulos malipatan. Naunday met a panawon ti panaguray ming agasawa sakbay ang naaddaan kami iti anak. Isu nga idinagsikugak talaga ang nagananad ken inay aywanak daytoy agingga ang nagpasngayak. Rugyak man ti agsalaysay idi agtawenen iti maysa ti inauna nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Aldaw, ngam nakailad ka pailaang dita bakay. Apay, agan ano ka? Apay, adarikrik na. Diyak man amula kay. Agsasadutak nga ron. Kasla nagdagsan ti bagi katsak mauawatan. Ken kasla da kayat ko akanan. Ngamtsak mat amunan niya. Ay sos, amangan mo't no aginaw ka manan bakit? Anya? Tinasayat. Agrobot ka takuyugan ka mapanagpa-check up. Itikas na, maamuan ta, nupudno ti atap ko. Masikugak nga taayang agpaiso. Anya ta mo tayo bakit? Iso nga ron ako na mapantag pa-check up. Itikas ta, maamuan ta no anya day ta amarikrik na. Makatawan lang ti inauna nga anak ta. Ang masikugak manen. Di mo ka di kaya't ngagbalinan at duha ti anak ta. Unang, ay nagsasarunod amot launay lakay. Sapay nagrigat ti agaw awirmat. Di mo ka di pagpagatikas ta bakit? Inton ko gumuratin inawam. Anya? Nabayang inururay ta matantay ta na. Isorumbang na lang nga pagyamanan ta. Nupudno nga aginaw ka manayin. Ay, apula kay. Agreeing ka man na. Uy, Roger. Napay ka di. Inka man pa yalaan ni baby ti krib na. Tapaggatasat. Ang mga lumabisin ni sungagsang sangit. Ay, tura sa na yabat. Alas 4 na iti parbangon. Parubahong gaya man. Wan, nalaing kaalaan ni baby. Kaasi mo tasangit di jay. Mabit lang nga ron. Napay balong. Mabising ka din. Umay ka nga ron. Tagatos ka pa, man. Oops. Ha? Bakit? Apa yan lakay? Nagpara tayo, nakta! Anya? Atoy, bakit? Dapat ako. Riknahim. Kasta ko niya bara na, oh. Alala! Diyos ko! Nagbarang agpaisuntian talakay! Bakit lang? Tamang laki ti pang labarta. Nasaysaya at samot na itaray talangan ni Diya hospital ti anak talakay! Unay mo't lakit din nagasgasot ti anak talakay. Unay mo't lakit din. Nagsakit, Roger. Kasladyak maaklong ti kastoyan na pasama kiti anak ta. Gusto na, bakit? Di ka nagladingit. Ang mga ano niya pa iti mapasama ka. Laglagi pong aginaw ka. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Clarence. Apay nga isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Apay! Nalabit nga na napinpinto sa plano ti Diyos para iti anak ta pa. Mala, gusto na. Agkalma ka kumala. Pangasin. Ay na,
Lalaki man ang timpas kay mo, bakit? Wen nga rod lakay. Kat, anya nga iti panagan taken ko na. Panagalan ta iti Joshua. Napintas sakit di nga agpaiso ti Joshua. Awan ba kay? Talaga napintas tinaga na Joshua. Ngamin, nagtao di ti Biblia dahi tanagan. O sige lakay. Joshua lang nga roden ti ipanagan ta iti maikadwa nga anak ta. Awan ba kay? Napuw daw, pinalok magdanak ta. Iso, bagay na launay tinaga na Joshua. Duwala ang titawan ni Joshua nga masikog ka manen anak kaw. Ay, wen nga rod nanang. Gusto matkit di Tapno mamaminsan ti panagaw awiriyo anak kaw. Wen matkit di nanang. Napayag mata panawon nga inururay yaw amadaan kayo iti anak. Ita, nagsasarun humala nga raod. Wen nga rod nanang. Sayang lang. Tanasapa mo't asinubli ti Diyos ti biyag ti inauna nga anak mi. Talaga akas na ti biyag anak ko. Nalabit nga aging galaang mo't ijay ti biyag day di Clarence nga anak yaw. Adaman na pukaw yaw. Ad-ado may taparabor tinaawat yaw. Wen nanang. Nasakit man. Ngam naskan nga aklunikon ti maipapan iti day di Clarence. Ay rumbang na laang anak ko. Ngamen, si kamot laang ti marigatan no isupay laang ti pampanunutam. Ay na, rabiin lakay. Ang maging gaita. Awan pa'y lang jay anak ta. Ay, katawagan mo na ba kay? Di namot nga rot sungsungbatan ti awak ko. Orayam labi itin. Ang mga ano paawi din na dyan. Ay na, matandanaga na katalagan lakay. Amang ano, anya man ti mapasamag kan kuha na. Sabi nakaparpartak nga agpataray iti motor. Pagkalmahan ka nila, ang tirik ng bakay. Awan da ka sa mapasama kini Joshua. Ay na, saan nga agkalma ti riknak. Aging gaadyak makita ti anak ta, Roger. Mabit lang, tasyak ti mga awagin ko na. Sige man garod lakay. Baring sungbatan na ti awag mo. Ay na! Dahito yan ti kanayon nga ibagagkin ka anak ko. No di kan tumat nga minagananad. Anya nga ita na disgrasya ka lang arod anak ko. Unay kayo laki tinay mami. Ada yung bagis. Di kay ka di matanagan. Kasgas lang na tinalakam ko. Ay! Di mo man yaling-aling tinapasamak kan ka, Joshua. Manipot ita. Di kan palubusan nga motor. Anya, ang mami. Basta, di mo usaran day jay ang motor. Ay, sa damabaling mami. Masapol ko tayo siya motor. Sa nabaling tagalan nata kon. Ikari, saan doon na maulit ti pan nakadisgrasya? Nuko nagasaan ang mabalin saan? Pangaasim. Tasaan kumaanatang kanti ulom, Joshua. Para matlaan kan ka dayto nga ramidet. Oh, apay akas na tilangan bakit? Agan ano ka? Nasakit tinakam ko lakay. Nasakit tinakam mo ko na. When? Tapay mo. Asino yan ti ko na mapagsakitan tinakam mo. Jay anak ta, ah. Ni Joshua ka di, tidakda ka matang. Sino pa'y kumangay? Aguray ka man, aguray ka. Saan ka mawatan? Ilaw-lawag mo nga na. Kasano? Kat ibagbaga nakit din nga OA up ka no. Anya? Kasta timbaga ti anak mo. Bunlakay. Madanaga naklaang mo't ken kwa na. Ang kastakit din timbaga na. Nasair mo tiriknak iso na sakit tinakam ko. Oo, na ikalaki din ay bakay. Bayam ka dilat pangabilin di anak ta. Anya bayam? Kita man tinapasama ken kwa na.
No apay mo't ngamin ngayon gatangan pay lang iti motor na. Anya ngay ita, na disgrasya lang arod. Isumit nga rin ti dinawat na regalo, di kasangay na. Baya, napalagi paktuman ni Joshua. May papaniti panagmaneho na. Nicole! Apay ka di, mami. Inkayabanan ni Manong mo, tamangan tayon. Awan ni Manong Joshua, mami. Anya? Sa dino tinapanan na? Sabado mo tita? Diyak mo, Basta nakitak matarimwar itay. Ay, naglukon day jay at tao. Di pa'y nagpakpakada mo. Gumurgura ngamin kada kayo, mami. Anya? Apay ka no? Taindulin yumat ngamin titulbag ti motor na. Iso adi na mausar. Kasano? Kasero mo't ngamin jay kapsat mo. Idandanag ko lang mat maulit man ng tipan nakadisgrasya na. Iso nga indulin ko mat titulbag ti motor na. Saan mat siguron itata na padasan ng tinadisgrasya, mami? Basta ka na yun tulatan na palagipan ni Manong Joshua. Roger! Abay man ay bakit? Makapagigtot ka lang. Inaram ka di titulbag ti motor jay silid ta. Saan ba? Awan tinalalak. Yakto pa mo no sa dinutin ng idolina mi titay tatulbag. Ay na, talaga natagkan ti ulo jay anak mo, Roger. Iso nalakit di tinangalay ti tulbag. Abay ba't ngamin awain lamang mo? Anya nga ita, inlibas na lagi nga ti motor. Diyak lang, ba't kaya ta maulit tinapasamag kan kuha na lakay? Saan man ngamin aday ta ti pampanunutan? Iwaksim ka di ti panunot mo ti kasta. Awan dakar sa mapasamak iti anak ta. Joshua, anak ko! Joshua! Ano ko nagtumot nga minkin ka? Di ka nagmot-motor. Nga natangkan tumat ti ulong! Anya nga ita! Dahito yun di pagdandanagag! Dahito yun, Joshua, anak ko! Joshua! Joshua! Roger, Ti anak ta, sa dino ti ayan ni Joshua. Ay na, atay ti silid na, nakaturugan. Abay na. Takas ti tagtagainap ko lakay. Anya man ang tinay-tagtagainap mo. Dara-dara kang pa'y iti ti anak ta. Nadigos ka no iti bukod na, Dara. Kapoy iti pa nakadisgrasya na. Tagtagainap mo lang dahi tabakan. Libata mo, pati kat isupa amang purpuribor maran iti panunot mo. Lakay, sigun iti day di tatang. Ada ka no pa kainaigan dagiti tagtagainap iti pudpud no apyakan. Dahi takat numamati ka. Ha? No para kanya, awan ti kay papanan ti tagtagainap. Nalapit aban mo lang dahi tayo tinagmali matrabaho. Iswa kasta. Nalalala. Ituloy takit hindi maturog. Bakit? Good morning, Mami. Good morning to iho. Mala, agtugaw ka ditan, taigawan ka iti kanam. Takay tagtugaw. Asyak taggaw iti kanin nyo, Mami. Anya? Sika talaga. Dinak man rabakin na kasta tamangan dumamati akin ka anak ko. Mamati kayo ngamin, Iti kasta, may salakan kayo. Ha? Joke. Lalala, agtugaw kayo. Asyak timanggaw iti inluto yung apagan mo saran tayo. Ay, sige man langan. Nicole! Nicole! Apay ka di, Manong. Agawam dita. Tagigitan tayo na mangan. Wen, Manong. Ayabang mo ni daddy miti silid mi, iha? Wen, Mami. Opa, Maps. Naingimas ti pamigatan tayo ta. Mami. Siyempre, amok nga min apaboritum ti prito abangos. Iso nga isutin lutok. Ninayunak mo tan itinatang. Sigurado. Ado manin di makan ko no astoy lang, Mami.
Maylin, bakit? Maylin, Abay ka tilakay. agawam ta grupat. Mapantay sa ospital. Ha? Abay! Anya ti aramidon ta iti ospital. Intaray ta kano ni Joshua igay. Anya? Abay! Anya tinapasamag iti anak talakay. Ta kano napasama ka karambulay, Jaylee. Kat nairaman ti anak ta. Anya? Saan? Saan napunno na ito'y? Saan, Roger? Bakit? Manong Joshua! Anong po? Joshua, anak ko! Joshua! Bumangon ka dito, Joshua! Bumangon ka, anak ko! Bumangon ka! Ba't ni Manong Joshua, Mami? Nicole, anak ko, ayan. Bakit? Agtungaw ka. Ang matumbang ka nito. Hindi ko alam. Alalayam ni Mami nga agtungaw. Basol mo dito, Roger! Basol mo! Kasano ko Mami abasol ko met bakit? Hindi mo ko maingat-gatangan iti motor. Saan kumamot ana pa sa magtikastoy kan ko ana? Patay ta ka manin ako nak bakit? Pagrikiyaran ta ka di manin day tabanag. Wala atay sa matipod no. Natay ti anak taga po iti na ita a motor. Bakit? Awan dagin basol iti dayjay. Ta disgrasya tinapasamak. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan. Masakit man. Kamaskan nga aklunan tayong tinapasamak kini Joshua. Bakit?